lamhlabeni munye waqedza wona utabese soyahamba as long as angaka ukuqedzi wona shothi ngeke ahambe kungukuthi alanze nabala basahambile badukile bese uyababuyisa kubabe uNkulunkulu lokuthi simbide ngapha hayi ukuthi kumbeke kunjani kumbe ngoba siva kuthi ngathi romantic leligama line meaning ulanze ubuyisa labo labasalahlekile labadukile ababuyise endleleni yekulunga ubuyisa labo labahamba sebafile emhlabeni abalethe ekuphileni ababuyise babuye baphile siphile nabo. Ngiyacela praise team ngengoma yekuthumisa kukhona lo kumele babuye namuhla ngiko atoda la ngembi uma kude lo kumele abuye ngeke ede lana utowendani makude la kumele ambuyise kubabe uNkulunkulu utowendani uma kude lo kumele amkhiphe ekufeni bese umbuyisa ekuphileni. Amen bazalwane ngidawucela ngengoma lejulile sihlabele ngalokujulile utabese uyeta babe wami utala ngembili utabese soyababuyisa labo labadukile. Amen bazalwane. Sithi bayethe 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 wehlukile wehlukile sithi bayethe sonke simile ngekunyotethu sibukele umvangeli babuyise sibukele inceku yaNkulunkulu sibukele speaker sanamuhla sithi bayethe akezivale nemehlo ethu singavala nje emehlo sithandaza cela kuthandaza banele cela kuthandaza nje ufishane
Baba, Baba, ungefaniswe nalutho Nkosi emhlabeni. Baba. Siwa ngemadolo nje uNkulunkulu sikhothama wena. Siyavuma. Siyavuma. Let's give the Lord a hand of praise. Nawuzukiso khona lo mhlabelelo bazana ngingakashumayeli lengisafuna ukuthi sesewele ngawo nje la sengiyashumayela mbamba. Esikwencane emnikete i-microphone. Sithi nje thina imihla ngemihla sikwenta mkhulu. Sithi nje thina imihla ngemihla sikwenta mkhulu. Sitawube sebazalwane-ke sesiyangena emletweni wanamuhla. Sitathina sisasho njalo-ke, swallow your pride. Ume ngetinyawo takho, then we begin. Siyamdumisa uNkulunkulu. Kulesinye isikhathi nina bazalwane banele. Sengicalile nje kulesinye isikhathi ke mina bazalwane nakulokwendekako ngidanivusela kahle. Kulesinye isikhathi nakunenho lengeke nje mix abantu ezulwini ukuthi nasethi asukumeni wena ngoba une pride uhlale phansi. Kuyi pride nje lokho le because bazalwane nifunze nako ukuthi ipride iveta kuwa. Noma ngilaleleni kahle, noma ngabe udume kangakanani, noma watiwa kangakanani, but na bathi kufanele nje ndakusukumisa lapha emuva ngithi suka umuntu ohlala la uthi wena hayi ngicomfortable la, ipride leyo. Thina imihla ngemihla sikwenta mkhulu, sime sonke ngetinyawo bese so uyatikhohlwa ukuthi ugqoka kusiphi isitolo, so uyatikhohlwa ukuthi unamalini, so uyatikhohlwa ukuthi uphatha phone bani, nakuthi giqika phasi bese uyagiqika, nakuthi thandaza bese uyathandaza. Just swallow your pride. Uyekele nje ukuthi phaphela, swallow your pride. Bese siyambuka longabonwa, bese swallow your pride. Bese siyambuka longabonwa. Bazalwane, just forget about yourself. So long usegwele, so long you are full of yourself, awuyi la siyakhona. So long udade thumbane, awuyi la siyakhona. Kodwa labanye la siyakhona, labakhohlwa ngabo bese babuka yena. Thina imihla ngemihla sikwenda mkhulu. Praise to me. Nando Saraba. Oh
babe wathula ongcwele egameni laKristu Jesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu okhona, siyabonga uNkulunkulu onamandla. Siyabonga Dwala labasendulo lotse lokhuluma kangqolo. Balibheka laseliyaphuma liphumelo bala. Babe wathula ongcwele, we give you the glory. We give you the praise. There is none like you. In the mighty name of Jesus Christ, Babe. Sesikhona. Setha wena was living akona sebusuku. Khuluma ngathi uyaqala. Thetha nathi moya wena. Nkosi sethe wena. Singamnikeza uNkulunkulu olithumo lethandwa abathandekayo. Ngiyacela nje kubebede isitulo embi kwakho, nakunesitulo embi kwakho usi-occupy. Nakunesitulo embi kwakho usuhlale kuso. Sakubebede isitulo. Kuyi-pride ngalokuthi ngikhulume into bese ukwenza. Nakunesitulo nje embi kwakho sukuma nje uhlale kuso, asilumani isitulo. Ngwaka babuyise sibongo sami nandelwa umusa ngiJesu. La God's Kingdom Praise ke banela ngaze ngikuchaze lokuthi ngiyajabula ukuthi kunebafowethu la lesashilana nabo libele. Kuyangichaza ke lokushumayela mengameli ngishumayele kunebantu engashilana nabo libele ngoba lokho sekubaniketa insayeya yekuthi ngabe nabafika embi kwaNkulunkulu bayofike balandvule bathini. Ngiyambuta uNkulunkulu nangiphuma noNzukiso 2018 ngiphuma eChurch of God. Ngihambe ngicale ibranch ekucala eMangayana. Ngihambe 2019 asikhombe embava uNkulunkulu kuna nangimakethe abethe. Nangimbuta ke mengameli uNkulunkulu ukuthi why embava, because bantu basembava noma ngingaba nemandla kangakanani bawuhlale babona indodana kaJoseph. uNkulunkulu wo lapha embava ngikulethe ngemabomo. Ngithi mina ngane uNkulunkulu naJesu wakhuluma wathi prophet akemukeleke enzaweni yakubo, wathi yebo umprofeti akemukeleke enzaweni yakubo kodwa wena ngikulethe ngemabomo. Ngase ngiyatibuta ukuthi uNkulunkulu kanjani, wavela impendulo lethi ulethele kuthi bantu balendzawo nabafike embi kwami babebede taba. Uthi ke ngubheke ngemabomo ngiko indlela yethu mengameli ledala mbavi ngabanga lula. Ngoba indona itawusebenta ibe nemandla ayibi lula. Banele ungangidoji ibhuti nginakushumayela mbamba. So ke nayitaba nemandla into akubi lula. Uke wathi lo hlabela ko nobody told us ukuthi kutawuba lula. Amen. Kude lo sitshelile ukuthi kutaba njani. Kutaba lula, that is why ngingakhuluma khona la ngathi nalonga ingeni utawunemanga utaza ingene. Nalonga ifuni utaza ifune. Nalebe bayikhulumele tindumbeni God's Kingdom Praise lamhlaba kani imithandazo kuyo. So ke uthi ke ngakwentela lokho ukuthi bantu balendzawo babebede magama ekudilandule. Lamhla ngime bazalwane ngilethe into angathi leni athi angikhulume ngako la. Ngalesikhathi lesi bese kanabo bekwahlanganisa ubusuku
besibili asethuneni. Ngalesikhathi lesi bese nelithemba seliphela lokho ukuthi kuthi umuntu ongangqwathwa lishone kabili noma kathathu asitshele ukuthi utawuphinza avuke utabadlana amalanga langaka. Kuthiwa ke lana ke uma abanjabulwa uma kashayo uma ke athwasa umdala maneva uma imalana siyabukhosi athi mina ngitakwehla ngiyabafela mina ngitawukwehla ngiyabahlawulana mina ngitawukwehla ngiyothwala iqala nabo. Kungalesikhathi mina nawe sasiboshwe siboshelwe kuyohlatshwa. Kungalesikhathi thina nawe sasifanana nemvu yemhlashelo lekhungelwe kwekuthi imele isikhathi lesithide ihlatshwe. Mina nebazane balambaba senginonitshela imfihlo noma inzaba yeJesu uyayithatha noma uyithathi akungifaki lokusala komina maketha bethe ngime ngayishumayela lento kuze kuthi noma ufika noma uyafa njengoba ngamfula Jesu nje na ufa uthi na ufika ungasho ukuthi angitshelwanga. Ungababona namhlanje ngiyamangala emadoda awalithandi lisondo kanafa kakhulu niwatshela. Mina njengoba ungeke wena unemanga utawufika ngoba labahlakaniphile bayafika emphi kwehlalo labangamfuli Jesu bayafika emphi kwehlalo labangenandaba nelisondo nabo bayafika emphi kwehlalo. Lithi iBhayibheli kuwabonakala labakhulu nalabancane bonke balayinile. Kuyobonakala emadoda emango lathi nelisondo into yabafati kuyobonakala abafana benzawo labathi ibhola ingcono kunelisondo kuyobonakala amantombazane lathi umjolo ungcono kunelisondo emile emphi kwehlalo. Lithi iBhayibheli tinqwathi titawuvuka. Cela kokutshela njengoba kufa labadzala kufa nalabancane lokho kuwe kuyi-alarm kwekuthi masinyane utawuhamba. Kubuhlungu kufa kwentombazane ife inemahipsi, kubuhlungu kufa kwentombazane ife ishayelwa tingwela, kubuhlungu kufa kwentombazane ife inetipuni letingulu ime kahle ishange elihwangalayo ishange etipotatayo ife ifise kwensha. Bayigwaze netipuni letingulu bayigwaze nathi yahleka ukuthi ibhaja. Number 2 kubuhlungu kufa kwemfana afise kwensha, kubuhlungu kufa kwemfana afise kwesilima, kubuhlungu kufa kwemfana bamshayele libhodlela etshwaleni afe. Ngicela ukutshela njengoba ningaka lana ngabe ningu-50 ngicela kunitshela abathandekayo embava kusenemathende noma kusenemathuna langu-50 lasetawukuma. Number 2 ngifuna ukuthi na uphuma la nakukhona inonsense lo yendako uqhubeke nayo wathi kahle ukuthi tandla temvangeli babuyise tihlobile. Because labanengi batawukufa, labanengi batawushiya lo mhlaba bafe kabi, bafe bangenalo lithemba. Ngaye ngakhuluma on one Sunday la wamemeta lo mnumzalwane wathi mfundisi ezulwini siyongena ngemusa. Umusa ugcina ngala na uqala uvale emehlo nakala kubuya lishidile lemhlophe yavalwa ichapter yemusa.
ngifuna wathi namhla ukuthi njengoba ngalesikhathi lesibekalele ethuneni ayohlawulela wena, bekalele emangcwabeni ayolanza wena, bekalele kufeni alande wena. Haleluya. Uma ke njengoba uyithatha kancane indzaba yaJesu, kubhlungu sinonitshela, kubhlungu make thabethe kufa kwendoda ife iphethe libhodlela labhiya, kubhlungu. Nebafundisi nabafika emngcwabeni baqambe emanga, lahamba likhawe siphuphu kuselikholwa, kude likhawe lelihlala ebhodleleni, kude likhawe lelihlala embiteni, kude likhawe lelihlala phasi embita, kude likhawe. Ulikhawe njani usembiteni, ulikhawe njani usesangweni, ulikhawe njani usejwaleni. Number 2, ife intombazane baqambe emanga, abafundisi banemanga, baqambe emanga abafundisi. Bekahlala tihlekela, smile sakhe file intombazane ithena ifa, kwafika emadimoni agqoke itigqoko letimbondvo, aphethe libhuku lelimnyama, athi biya ngala ngoba ubunasa kade ukufa. Nibothi buthi athi ukhushiswa yini umbunasa kade ufa. Wafelwa ngumuntu wetandlela, uzangisofuna makwafelwa ngumuntu wetandlela, nakafa umuntu uvela abinze nje hamba. Nakakhwishwa kusuke kuma emadimoni lagcwele itigqoko letimbondvo, athi biya ngalana, maybe ngoba ukhanda kwendeka kunabala ukhanda ukuthi bayaphitanisa. Njoba ula uthi uyakholwa kana unemanga, nawusuka la uyonatha sitakataka, nawusuka la uyogeza ngemani laphingi, nawusuka lana uyobeka emaqobo basemiqamelo, mihla ufa kuba netingilozi, kuba nengilozi ebukhanya, kuba nengilozi ebumnyama, phethe emabhuku diyadonsana biya ngalana. And number 2, kunabantu abenaliphutha lelikhulu bathi ngiyophenduka mina nasengidakufa. Sathana akasizwa siphukuphuku kwekuthi utakuyekela wena ugule, akuvumele ukhulume nowase ugule. Ufuna ukuthi wenda konke lokwendako wathi kahle ethi mhla kuthi wasabela mphefumulo yabizwa uyoyiqithe lapha inguna phakade yakho. Shumele kakhulu bazalwane, shumayela ngenzaba ye prosperity, shumele kakhulu bazalwane, sinitshatha indawo ushada imoto enkulu, shumele kakhulu sinitshatha indawo ushada, but ekugcineni nihambe nikulahlweni ngona. God's Kingdom Praise Tabernacle ayivulelwanga kuba yi-fundraising scheme embavu. That's why noma uyanikela noma unikela God's Kingdom yaqhubeka ngento umsebenzi. Ayivinjwa ngumnikelo wakho uthi ingasebenzi. Noma uyawufaka na ufaka siyajabula, siyajulisa ukuthi tawuqhubeka umsebenzi uhambe fast. Na ungayifaka futhi asinanza abantu ayifaka labanye. Kubuhlungu ukuphila ungenalo lithemba. Uthi namhla uphuma. And number 2, never think utayitfola i-second chance kusasa. Hayi ngasiphakamisa kusasa, kungendeka ungalibonda kusasa. Bangakhi labalele namuhla bathe kuseni nangivuka ngoba kuna ama-Easters ngiyawuvuka ngishayele idress yami leya ngifakele indondo lami lemhlaba lela, waphaphama esihogweni. Wathi nakathi uyaphaphama buka lo munye sinakathi uyaphaphama, uphaphama ngathi uthi uyaphupha, nakathi ubuke emuva ubona sidumbu sakhe silele embhedeni. Asebamshela ukuthi ufile wena, uthi mina nekufa athiwa nasa sidumbu sakho khanza lelise komlungu enathemba, because bathandekayo uma impilo anginanzaba noma usesondweni ningive kahle namhla ngilosita abantu, noma usesondweni kubuhlungu ukuba sesondweni base kugcineni ungamboni uNkulunkulu, kubuhlungu ukuhlala esondweni ubanjwe ama-protocols kanti impilo yakhe ayikahlangani naJesu, noma uhlangene naye nide ebudleni benu buyaqikadela. Hlungu
ufuna uthi uyabuka umgqibelo bani labashaba lendzawo baphuma balandzelana udoka intoko baphethe ikhoma letinkulu baye ebholeni ngicela kunitshela bafana bami kusasa le bhola itawushintsha ibe yi-ebhola mfati mine na ufike ezulwini utawukhanza lo mfundisi longaka longenamfati emile lapha ya athi lo ngamshumayela wala wathi ngidawubuya ngibona ngengitshelo ngibabuyise mina babuyise washa waqima sathi iqinzi utawufakapi siphuphu selikhona utawufisa kwesha fise kwemlongenathemba wafa kuze kuthi thina siphile kangcono ufuna uthi uhamba uyohuba litiya lendayela wathi kahle ukuthi kukhona lo wafa kuze uphile kangcono uthi uhamba ugenuka ube wathi kukhona lo wafa wafela ukuthi ngiphile kangcono bathi bakushada onke itayela bawushadi wathi kodwa ukhona lo wafa wafela mina siphuphu selikhona sifunzeni ivesi Mbeni kahle kahle awuyifuni indzaba ya Jesu awunandzaba na Jesu ulibeke kubani lithemba lakho namhlawe kuphela utawubheka utawubhekaphi lithi iBhayibheli liyeta langa lemgwebo maketha bethe lilanga lemgwebo litawufikela labamfuna ko Jesu lifikele labangamfuni Jesu nalabahlele emakhaya bayangiva bekungaba sikwenedi kakhulu uma lamhlanje nasithandaza bengede ngabanika abantu nje esisi uthi uhamba nje vula ngibone ingoma yengobese vula ngibone wathi thina ushiya lo mhlaba utayikulahlweni kwanguna phakade kube sekude umusa ngoba umusa ugcina ngala awona yini bazalwane kufa kwa Jesu maketha bethe sikwende lide kakhulu na 5 wetin shumayelo ngana 10 minutes 5 sermons in 10 minutes uthembeni wena uthembeni ngizokuthembeni bazalwane ngicela kunitshela noma kubukeka maketha bethe bekusanga manje ngoba ngiyadinga ukungishaye lo mnyanga ajuba lisondo nangibekusanga uthatha umfundisi ungivele uma kusonzele malanga akho ekushiya lo mhlaba bathi labanye kuyavakala nasotohamba akuvakala nasotohamba kuyashiyana uma bewukholwa inkosi Jesu baba kuyevakala uyabona ubone ngathi sowubona indzawo lengqono but uma bewungakholwa noma bewukholwa bathi ubhikanisa ubambe mabhapha ngicela ukutshela ufisa uyalala nje phaphame lapho usebenzela khona bathi hayi nikani second chance kuthiwe wavalwa buso kude lo yophinza abe nemandla kokuvula buso la kunitshela bobabe lebanye lemakhaya kunebafati kodwa nalengaphandle niyashenda njoba ebomake lemakhaya kunemadoda mhlamba asebenza khashana nayingekho indoda usala ufaka lenye ingene ngesudu ubokwathi ukuthi ukhona lobone emfihlakalweni shokuwe thathe wethu njoba nje ubambe bafana ubambe mabhapha kunewe airtime kunewaloka naloka kunewalo ubokwathi ukuthi njoba usadla busha bakho kutagqoqa kuhlwa ahlakaniphela abafundisi uyakwathi kuthayima abeka ngibona imosi kuhlwa kutakugoqa hayi ngiyagcina kunihlupa kangaka mayithi bethe ngena mfati ngiyashada kulo mnyaka can I tell you something can I no ngajaki shatan
Can I tell you something? Kuba inceke yaNkulunkulu, man of God, azange ngitifunele akuselula. Mfowethu lo ungifakazi. Akuselula ukuthi na uqedza isikolwa, na ungakenti kahle uqaba ukuthi yathi nangingabuyela ngirestart nje, ngeta ngeje ama credit anya nabe mabihlanu. Athi uNkulunkulu hambe eBible school. Ubathe njani manje uNkulunkulu? Ngawuphila ngani athi ngidakunaka. Mina yawathi kunakwa uNkulunkulu mina. Yawathi mina nginakwa uNkulunkulu. Akunake mbaba. Angibose nginemkhaba. Angudli umnikelo. Usurvive ngemnikelo mina. Singinakwa uJehova. Mina makethi abethi imali ngiyakha ngenyanga ngisho uthisha labayiholi. Ngithishela lo umfakazi wami. Imali leke ngiyibhale ngelanga. Ngithishela lo fuze high school ekamkweni. Ngiyendeka sometimes angayibhali. Banginaga mina mfundisi uNkulunkulu. Maye abantu bacabathi na bethe God's Kingdom Praise bendela umfundisi Babuyise-Behlisa. Yalo, can I tell you something? Kuthi uNkulunkulu uyanginaka. Kunenvole ngiyisuka umsala etulu ngoba nginakwa ngijeza ngisebenza imlungu. Ngisebenza umlungu mina. Ngicela ukutshela ke sisi labanye sebaneligibele elithiwa ngidalisa mosi utawunakwa ngibani omntwana. Nginaka shothi nawe ngakunaka. Nabazana I won't lie. Now uphila lendlela ophila ngayo awuyi la siyakhona. Yebo manje na usakapha usadangala dela labanye boNkulunkulu awuyi la siyakhona. Abakhona labanye yamthanda uJesu wa khulula umoya wa kanti make thabethe emva kwesivalo ukuqaphathela timbida. Emva kwesivalo kunetikapati 13 seed. Labanye kunetimbanze kunetingqabo. Watshela ukuthi uyabona na ushayele ngiyakutshela batakulalela batakuva awuye la siyakhona la usapeyita awuyi la siyakhona la usakathela awuyi la siyakhona awuyi vela awuyi bakhona bamthanda kodwa bayahamba bafuna tipeti bawukatheka. Labantu bakhatha lapha ngimazetsisi make sabethe ipeyiteni namakhaphi kahle. Jabu peyita kangaka awuye la siyakhona. Jabu feba kangaka awuye la siyakhona. Jabu jola kangaka awuyi la siyakhona. Uyasiphekeletela ngiyamthanda uJesu wa khulula umoya awuyi vela awuyi. Shela makhola na uyi moswe. Little Bible wabafela bonke kuze kuthi bonke labo labafela bangasatiphileli bona baphilele yena lo wabafela. Alela mfowethu wena ufelwe ngeJesu. Amadloda kina wakakufele ngoba nawo atifele. Ngoba kuthi into lefile lengaphinzi benemandla ekufela wena kodwa into le khona kufela wena ngilokuphila phakathi. Uthwamba uyofuna tipeneti, uthwamba uyofuna titikate bafundisi laba kutshele ukuthi uyabona lestika lesi na usubeke lapha emva kwesivalo emadimoni ngeke kuwe uthi uhamba uyosifaka leso stika wathi uphekeletela thile awuyi la siyakhona. Ngoba ngeke umuntu otawubona uNkulunkulu asaphatha tiwasho letibitwa ngabo holy water. Laleleni nebosisi ngoba kulamalanga niyayatha
gwala abathandazi, gwala ebaprofeti, nathi ukuthi kunenhlanhla lapho. So long ungagezi ngemandi nangaba green adinywe insipho, so long usaenda temboshana uphekele telathine awuyi la siyakhona. So kuwe nje manje yini le lapha kule shelufa lekugcina lapha kodrop yakho la ngavulwa khona yini leyo. Yemake leliqopho lelingaphumula mbhegeneni wakho lani. Labantu bomake bathakatha kabi emadoda bafakela tinzando ngoba bathi ukuthi impilo isekutheni indvodza yenemathanza. Ngicela ukutshela sikhohlakalisa make awuyi la siyakhona. Babuyise nje unje no salt added. Fokuwe ndomatane yami njengoba uphilisa kwensha uphilisa kwengulube uphila kanje awuyi la siyakhona. Yemake thabetha sengiyathandaza ngathi lo mnye make mina lo wathena katholwa luvangele no zokusimende kuyamatha wathena katholwa livangeli lomake indvodza bese imntanise 5 webantwana kulabantwana labang5 ke make thabetha uthi wa lamhlaba nzambama ethende soba ngumfundisi lo make ngikhuluma ngayo wathena lehla lithi kuyamsita ngani umuntu kuzuza live lonke bese kugcineni ulahlekelwa kuphila kwakhe athi yokhiphana umuntu lokuyoba sihlengo semphefumulo wakhe lamhlaba lo make asuka le la abehlala khona namastalisane wakhe wathi nakabuyela indodza ngithe madoda walithanda lisona nakabuyela le afike wathi babo asibanibani babe bantu abami ngiyakuthanza kakhulu ngisathi sibongo besakabani masho wathi ngikuthanza kakhulu ngenhlito yami yonke athi kunendole ngiyithole kulela thena uthuka manje lo babe utholene etendeni wathi ngimukele Jesu lo Jesu lengimemukele ithi lento yakhe njengoba ungakangithathi akusamele ngabe ngilala kwalamuhla wathi yawindzawo la wabathi akhuluma lokho wabapakisha imicimba yakhe wadonsa abantu abakhela omnyambeke emhlane labanye lababedlana sebakhona kuyihambela lo mnyambuyisa ngala labanye wababamba wadonsa sikhwama ngala yagubha indlela wabuyela ekhaya bese kunebantu bazalwane uze nje sewaba kudla kwesagila na ungabuyeli ngane ekhaya kini umfana number 2 wena kuzwakele dala kukutshela there is no guarantee umfana so long athola konke lakufunako nakuphela inyanga uyamlethela angeke akuthathe khuleka angeke because kude la shoda ngako nakafuna ukudla uyakudla nakafuna ukulala uyakulala nakafuna ukuqabuza uyaqabuza there will be no need ukuthi akuthathe for what Thani Babuyise labanye ke lendlela mfowethu labadobu ngayo usuka la kuthi komfana wotutola nzima le maphambazi asuke naye athwala inhloko make thabetha shone khona nakafika kumthi -2 kumphinza bambe 9 months nesing no 5 sesiyabuta sese kwende kanjani mangathi uthi kwendekeni bengathi kusakekho uyaphe khabo mfana usinzisiwe uyofunana vele nami ngeke senguyeke sawufikile uyekela sawufikile uyaletha bosi bathukani bantu basembava nikholwe luvangeli thandaza phela
dukani lalela lisondo anikwenu ube ngumntwana kaNkulunkulu dikhundla atikwenu ube ngumntwana kaNkulunkulu kodwa kwena wena ube ngumntwana kaNkulunkulu kuphenduka uhlukane nesono. Mina I won't lie to you. Now usaphila kanje uya eweni uyekufeni ophuzayo asifunze neliverse sitovala kulawa amanzi hawakomina naphakade ophuzayo kulawa amanzi agomeka yena ophuzayo kulawa amanzi agomi naphakade asifunze manje sifunda verse linye bese siyathandaza siyahamba ngitele kunye na kuze babebethe taba kuze babebethe amagama ekuthina adhulela nabafike phi kwaNkulunkulu. John 19 verse 28 bagomeka ophuzayo awagomi naphakade funda wathi kulomfundzi buka la nango unyoko kusukela ngaleso sikhathi lo mfundzi wathatha lonina waJesu wayawuhlala naye ekhaya kakhe. Ufundza phephuti verse 28 ngaleso sikhathi Jesu besati ukuthi konke sekuphelele. bambake ngaleso sikhathi Jesu besekade ukuthi sekuphelele. Tshela makhelwane sekuphelele. Funa kuze kugcwaliseke umbhalo wathi lokhu ngomile maketha bekwendelwa ukuthi ugqwale umbhalo uthi ke Jesu ngomile. uthi ke Jesu ngomile. Tshela makhelwane ngomile. Ngalelinye ilanga Jesu ngangati lo utha waphinza lamagama uhamba utohlangana nakumfati ke emengamela waseSukhara ngiyahlala ngibeva abafundzile leBhayibheli bathi lo mfati bekathanza kuthiwa lo mfati beka ingwadla no engasingwadla lo mfati ayinethi lo mfati bekathanzela amadoda bani professor nawuthi ingwadla maketha bethe ingwadla ngumuntu lothi agane mine ahamba gane nokwanda asuke kunokwanda solo uyabona solo uyaphathanisa ugibetha umgibe ingwadla ke le lo make bengasingwadla bekathanze amadoda kulawa amanzi hagomi surprise msangite naphakade Kitagomika Kebagomika Setagomika Lopusayo Lawamanzi Agoma Naphakade Bomba kena ufika
ngeJesu ukhanza noma ke bazana sithi bekathanze amadoda ngalothi kude umfati lo bhadle kahle enhloko la ngathi ekseni avuka lale uyavuka phinzo uyalala niyabona bese emini naseyabona semadoda sekabuyile kogawula sekahamba lamanye lasemahlathini asazozela ngasemakhaya ngikhaza athatha ingombozi uyogema praise the Lord so ke noma ke beka hlakaniphela beka khona kuquphatha ikhaya ngoba bekomile Loma ke ufike ke utokhazana Jesu lapha ngihlale ngithi loma ke bazane beka ngakajwayeli ukuthi indvodza ngemfundisi la ufike ithi manje ke he mfati abejwayele thina akaqhamuka yena ngoba nendaba ekagqoka ngayo bekubonakala ukuthi uattractive ngaba khona abantu labomile ndomadane khona uthi uyayibuka nje ivethi lamehlweni ngisome lokho mfana kwakhona nakuthi uyasimala vele ukuthi ngiyakufuna wena ngiyakufuna wena ukubona nje kubhalwe lapsweni so ke noma ke usuka ke ufike lapha nakafika lapha kuqhamuka Jesu uthi Jesu mfati uthi lo makuqala confuse kancane mfati kimi mina ufika kimi fika uthi wedudla untombi yagana phi yona engagananga mina Jesus kuthi wawusiphala awuphekishanga amahips kanjani ayumisile mntana Nkosi yami maye bazala abanye abafazi Jesu ufika uguqula lento lehlale yayishiwo kulomakelo uthi Jesu mfati cela unginathise uthi lo mfati kancane kweqala uthe kimi mfati awumbuke kahle sobeka guqula uke kahle awuphenza utheni uthi mfati ngicela unginathise uyabona lo make ukuthi no ngathi akashinji sengibathe ngiyaguquka ngibathe ngigishimisana tibunyana Nkosi akayihumi yami sengibathe ngiyasimila ngifetha nelitinyana akayingeni so uthi ke uyambona ukuthi umjuda so uyamkhumbuta bamba kancane phela thine maSamaria nani maJuda asidlelana uthi Jesu mfati ngithe qela unginathisa uthi masa kwayiphathi nengombo niyabona ke kuthi waphinza amaneni iBhayibheli linitshela ukuthi waphinza athi nasakaphendula athi mos ude nengombozi yekukhemanti ke uthi Jesu kubebe wadi uthi ngibani lo lothi kuwe ntombatane yami nathisa kubebe wadi fowethu kuthi ngibani lo lothi kuwe nginathise ngabe wena uqele kuye manje yashintsha lenkinga uthi ke mina ngidakunika imandi lothi ungawanatha kwehle Koma kunebantu labahamba namhla ngengakhuluma sikamngayi ngathi bantu bazana nabomile umuntu owomile awumkhulumisi kabi maketha bethu ngoba ngakushana ngalenze inhlanekela yemama ngoba umuntu nakomile bazalwane uzama konke la ngakuzama kwehlisa Koma sasiyathandaza noma sike mangayinyasi uthi ke mina ngidakunika amanti maketha bezalwane awanatha uthi ungawanatha ungaphinzi wona qala inkinga akunika imali uthi ngawanatha ngaphinze uthi ke lo natha lamandi lengidamnika wona mina esiswini sakhe kutawuhlale gobhota imifula yemandi laphila Jesu akanikani umdiki Jesu akanikani ingwehle kodwa ngikunike imandi laphilako lothu ungawanatha wanathi kanengi ngoba ingwehle na unatha ingwehle ithi ingwehle mfundisi imlosa nginathe ithi mosi ngiyababa ithi ngiphinze unginathe kugcwala sisu kodwa ungakhona ake ngimemethele phafa lonatha lamandi nengimnika wona akaphinzi ome namhlunga
ngathi ngibona abantu labomile lana Nkosi yami labazama konke lokusemandleni kwehlisa koma ngathi ngibona amantombazane agana basaqethi ngoba zama kwehlisa koma ngathi ngibona bomake labangenathaba nempilo ngoba bazama kwehlisa koma ngathi ngibona emadoda lasatselile athi kuyohlale kunjena awatenda zama kwehlisa koma. Nawubona umfana noma ngaba nemali ahamba etshwaleni abuya ngakaphathi lutho imali iphelele eTanzania imali iphelele eGwadleni akateni uzama kwehlisa koma. Nawubona inomatane iphume ekhaya ishiye impilo right iphume ekhaya ishiye ibase ihambe yona na 3/4 nayo lena iphume lehlaba nako ayiteni sakoma. Uyatibona phela nawo umfowami kodwa lo natha nawubona abafana abaphilisa kodwa iphongo siphongo number 1 siyanuka ha siphongo senda njani siyanuka nasikhamba siphongo uva kahle sekufika siphongo ke manje abatendi bazama kwehlisa koma ngoba umuntu lo womile akathindwa kabi ngoba kongela kwenda kuva ngathi kungehla koma. Nawubabona namuhla udabatshela ngalisondo bathi nawubuya ngibona ngeke ngitshele bosibani mina abanemanga batendi bomile bathi ngayinotha lengehlisa lizinga lekoma. Kunabantu sengiyavala nengibethelele basana sengiyavala kunabantu abehla ibuthongo kungangena imessage ya hi baby abatendi bomile bazama kwehlisa koma. Na umbona umfana wakho unesichenene ngoba sichenene sithi konke makethe bese la ufika khona uyathunza konke la ufika khona uyathunza abatendi bazama kwehlisa koma. How is your life? Injani impilo yakho? Wena womile wena kodwa khona manje ebusuku asimene ngetinyawo awako mina naphakade sithako meka ayako meka sithako meka ayako meka ophuzayo lawamanzi awawoma ngaphakade inkinga koma kuviwa nguye umuntu ngaphakathi. Inkinga yekoma kuviwa nguye umuntu. Awukazi wayibona iworship team leyo mina lethi hlabela ithi kulamajala mina buke ngala abatendi bomile bazama kwehlisa koma. Awukazi umbona umdlalo wetingubhu lo mile lathi adlala shayitho moya safika bethu akatendi uzama kwehlisa koma. Nawu walibona njani alifakaza ithi haleluya bazalwa akuthula bazalwa alitendi lizama kwehlisa koma ngoba umuntu nakomile kuyashisa. Asivalene ngale ulubeke kubani ithemba lakho uyofika uthini nafika embikwesihlalo akangithandazene abantu abathi ngiyadiva ngomina bosushesa unangimina kisho imuthi engaphambili sitothandaza nawe sivale sonke emehlo wethu hophuzayo hey kulawa manzi awako mina naphakade ufuna abazali bamba kancane ngifuna ngiyathi lokuthi vele kubanje bathi akangithandaze nemuntu losho kuthi ngiyiva Nkosi ukhuluma nawe suka la ukhona ukhohlwe bangani namuntu abesiyobhabhathisa abantu
uma kukhona batawusitha kalambamba kusathi kube kaliviki ndawubuyela ngiyobhabhathisa labanye ngoba sibhabhathisa labaphendukile kulawa amanzi gijima uthe ngaphambili awabomina naphakade sithagomeka cela ubuye sithandaza awagomeka yebagomeka ayagomeka lophuzayo kulawa amanzi awagoma cela sifane nemehlo ethu sonke ngiyawuba buhlungu kwekuthi ube khona la khulume nawe uNkulunkulu uqinisele kudaba buhlungu ukhona la inkosi ithinze into letendeka la empilweni yakho bese uyazama uyaqinisela cela kuthandaza nemlosho njalo Nkosi Jesu nangibe sawuhlabela kwekugcina abazalwane buya mntwana buya ubekiwe buya uNkulunkulu ufuna wena buya uyakufuna Jesu nala khona ngicela usuke la ubona ngiyakuncenga nje noma munye baze noma babili buya sithandaza nawe God bless you. God bless you. Call in the moon. Call in the moon. God bless you. God bless you. Call in the moon. God bless you. Tell you Scott Anderson. Bambe kancane ngicela naba buhlungu bazalwane kutaba buhlungu bazalwane ukuthi sekushulelwe kanje utiqinise uzame ukuqinisa number 2 kalukhona wemvalo uyeva ukuthi inkosi ikhuluma nami ebusuku khohlwa abangani bakho khohlwa ngilothe nabo sumele impilo yakho kabili noma kathathu lokhu kwendelwa ukuthi umphefumulo wemuntu ungaye emgodini ngendeka ukhona la impilo yakho seyisele nemalangana ngendeka lamhla sihlabela kanje ka next weekend siyobe singqwaba wena ngendeka futhi utathina uphuma la ungasavuki nakusasa ngendeka utathi ndawumela likusasa but ungalibona likusasa cela kuthandaza nawe sukumela impilo yakho suka la ukhona khona ubuye sidotha lamanye abasalali nasebusuku njengoba kuyonalwa yakudala inkathazo bathi ngicela ubuye sidothandaza uyathi ukuthi la uhleli khona kunendlala lenkulu uyathi ukuthi lelive lokulo linendlala lenkulu cela ubuye sidothandaza uyala ukuthi ngiqhubeke uyala ukuthi ngiqhubeke khona umlosalako la cela ubuye sidothandaza akunanzaba bantu abakwazi ukuthi uyakhona wena thina nawe sibofakazi kwekuthi akuhambi kahle
buya sitothandaza ngiyakunqenga bazalwane ngiyakunqenga nje buya sitothandaza mhlabelo kwekudina nangabe ukhona suka la ukhona ubuya sitothandaza na buya obo yele khaya ungalimele nikusasa ngoba ngeke ungaliboni kusasa obole ala labanye siyapha labanye kune kugula even lokubusa emtimbeni wakhe akakucabangi lokuthi njengoba amala Jesu namuhla lenhloko nje lehlika uthi zambama ngenteka ikushayo lalo ungavuki ngeke nguyenge wena useta ukufa manje uyawukhiphani lokuyoba silengo semphefumulo wakho lo lokuphethe nasandleni sawungagejwa lizulu ngalamafanda fanda lohamba nawo sawungagejwa lizulu ngale mihizo lela mtimbeni sawungagejwa lizulu ngala manti lalepha semqameni buya sitothandaza na obo yele khaya oso cela nina ngaphambili phakamise uyele khaya wena uyele khaya asivale nemehlo ethu sonke noma tonotena utibovu njengengadi lethe iBhayibheli buya sitobonisa buya nya sitayibonisana lengaba yakho ngamali loyo lokhuluma uthi nabe nivuma nilalela nedawudla lokuhle kwelive kodwa nanala limala loyo lokhulumako nedawudliwa inkemba nangabe ngilaba kuphela ibandla lonke ngicela liphakamise intamo naku ngilaba kuphela ngicela libandla lonke phakamise intamo ngiyacela nilelela ngaphambili khuluma namagama emva kwamathi sebafundisi baba bekatanga thana ingosi Jesu khuluma kakhulu thana ingosi Jesu ngita kuwe lamuhla ngiyavuma angikendi kahle phambi kwakho kuhlulile ingosi kuhlakanipha lamhla ngiyavuma bani ingosi empilweni yakho Nkosi Jesu ngiyaphenduka ngibuyela kuwe thatha impilo yami ayiphathwe nguwe ngeke ngikhone ukuphathela kodwa ngende Nkosi ngibe ngumntwana wakho lokuphelele of isibhekeni ukulibala bafundisi babekeni thana uyele ekhaya awumoya oya mntwana moya oya mntwana moya uyele ekhaya oboyele ekhaya ungalibali wena kulibala buyela uyele ekhaya awushiya indlela ephambukisayo yebo kuyo oluhlabayo lona oluhlabayo awushiya indlela hallelujah ephambukisayo hallelujah kunosisi
olohlabayo awushiya sheyendlela sheyendlela ephambukisayo oyo konosisi oyo konosi oluhlabayo lona oluhlabayo. Ngiyacela bazalwane bashayele tandla, cela nibashayele tandla bafowethu nabotsatse wethu. Lithi iBhayibheli uma umuntu wasakuKristu sewusidalwa lesisha, cela kunikhuthata kunandzaba ukuthi bantu basembava bebanathi njani idolo, banyoba sewuthethe lo mphongolo, yoba sewuthethe le ndi yemandla. Cela ukutshela your life will never be the same again. Cela bazalwane abakhona labahlaselekile labala ngendeka ulala ebusuku, ngendeka nakushona langa yaqala inkathazo, ngendeka uphupha kabi uthi phupha usemandini uphupha udla akuhambi nje kahle in your life. Just come up front sitothandazana bazalwane ngibekedelele ngidele lokho kahle kahle. Ngiyacela usuke la ukhona ude sitothandazana sheye lela empi epa ogesayo haleluya kuyo konosisi oluhlabayo lona kodesu nakhona nalabagulayo bazalwane babajoyine sitobhene sekushwaba awu sheyendlela ephambukisayo kunosisi kuyo kunosisi oluhlabayo lona oluhlabayo awushiya sheyendlela sindlela ephambukisayo haleluya haleluya oyo konosisi oluhlabayo lona oluhlabayo. Kunebantu abalana ngiva spirit se-headache, ngiva spirit senhloko lengapheli. Nyalo yilobo ngikhuluma idonsa ngala ngemuva la tulu la ngathi ishaya idonsa nalenzamo la kuthi nawe na ukhona suka la ukhona utela ngaphambili Nkosi unemandla ekuphiliswa namuhla la egameni likaJesu, imandla ekuphiliswa la netakwendeka thina. Praise the Lord. And number 2, uma khona la ngithethela abazalwane kunebantu abangalali la labanye beva emaphimbo all the time abamemede. I want to help you. Suka la ukhona ubuye sitothandaza la. Ungahlala lapho kanu yathi sakhambe kahle, so ngathi ngaprofeta abantu ababili. Ungahlala lapho phasi kani uyeva lokho ukuthi akuhambe kahle. Ungahlala lapho phasi kani uyeva lokho ukuthi labanye baphelelwa amandla. Akati kokuthi which is which. Suka la ukhona buya sitotha sifuna ukusita nje, sifuna site abantu makethi bethu site ba usibafuna baphilile, bafuna basenzeni. Yebo ngisho nawe njengoba lesinye sakho njengoba njenyalo uyesiva siyaququmuka sukuma lapha buya sitothandaza. Ngiyacela nginceda uNkulunkulu, let's come and pray. Buya ngifundise abekethe nginceda uNkulunkulu. Uma ke bangisithe nabo bathandaze wherever they are, sibabeke enhlanda. Ngicela bafuna sibala abazalwane babuye sitothandaza kanye nabo.
Simene ngatinyawo tethu bazana simene ngatinyawo. Simene ngatinyawo tethu. Thank you Jesus. Simene ngatinyawo tethu. Siyabonga babewethu longcwele egameni laKristu Jesu waseNazaretha. Siyabonga lo mdzala wetinsuku, siyabonga lo mdzala wemalanga. Akekho Nkosi lo njenga nawe, naba Nkosi bantwana bakho. Basesithandazeni emoya ongcwele. Cala into lensha lebangalali Nkosi. Thandazela kuphumula, baphe kuphumula. Labanye mongcwele nabalele kufika spiritual husbands, kufika botikoloshi. I set them free right now in the name of Jesus. Nephula onke ma covenants. Nephula tonke tivumelwane. Lebesakhiwe ngetimpilo tabo emandleni ebumnyama. I set them free in the name of Jesus. Shayipanda, shayile nkulunkulu.